دائن ما كميتي دعوان زبن نيمان بدر كم ترتي إلى ما كم ترتي تاريخ دعوانا دراسة قولون برباچه سابق أخلاق أما جون دائرة سببا خاتمة بدو أمة دعوات تقولون تلت هايجو نما ميقا خان سبب أريد إني ريفتين سبب إني دعوا قولي رب نهاتي سو نمني أماني سبب سنين دين اللي جبني جرا رب ما كان سنا جيجي والله ما أنت إذا الدنيا بآخرة رجالي أنا أمانتي أنت كبر مرة جي شادة كبر nama tu kau tu kene je, imam agoran je, ogu imam agoran je, mujasasan naik mabe kabur ujian naik mah, makada orang face maafin ja, ogu khutbah baru je, ogu naafin ni wallah le khutbah ti jam masjid ada kata je, guja tu kau naafin ni wallah le guja kami selalu le ni mana dia me ala boleh je. या वो थोड़ा ज़्यादा नहीं खाना कोप्पाये तो मत उठे मस्जिद है कैसे अक्कन ने ना कोप्पाये इजुबन ने नाम मिल लगे नहीं बेगे जी अब बासा थी पर कैसे लाले तो वहाँ कैसे कोते जला बेगे क्या यार बिसान इंगेज हो रही है बेगे माँ यार बिसान इंगेज हुई वर्री दिया इलाज हीरो एन्यू कैसे रही है फिलहाल लोला थी बेगे या वो गोल बेगे हकार अब बात इन तो बट जी तो बेगे ले जुरो तो भी तो तोल छोड़ा haka adabba durachi da sai galaka hadabban haka guddara namarraye qaban jechumane gareje hadabban kun guddi sare duran se tolchan durani haka sidela haka dalagan durani ka gari se guddusan ammo abban garin je to e gareje uli ha taye to ban o yo ummadati ilmi maaf ta'limi je edina jira o faddo arse jalan jira o banje jigara ke jagais اتجرتا وفر واجاج ولو كنت فزرين ثم لسان انجي بربنا انجا فزرين تكوال راج نما حالا ما تو چونجينا وني جاج ختام نون دي فزر مد مي جاز فزن هم جاج يا و ترى تكجي اول كيدي خبل جيدي جي اول كيدي خبل جيدي نمن نونا جاجادي امن نو حساب دي ما نم بيغني ilmu mahima fata ni je bata ke kawat de jala ta je hamma san khutba kai za dubachuri sarami mi je narra qofe je abba mujrib abba qalbi jabat abba ilmu kaban abba ilmu kadina de tegatu abba yoni fi ekkaram abba butti edde gotu lal hayo manja je akazati salate Guli bisa lah teh, salah betul babat teh. Pola tak kaji jiran, nu benda itu mau biji, ni biar apa biji? Amo Google le, kau tu le kaji entah hoti, barai teh kau nak gorsi teh manji berlah. Malah yon jual le, awak jual mat deh, malah nama nu jaja miji. Akadé tin tak kab, nama rabsa tak kab bay ver rabsa, doi se, ya awak gorsi kaswata aja, naga batem bar. Kolluna, unti hen, nama Rabbir Rahmat aku deh malah, da'awan tertiba da'awa da burra hanga namni nama to kodi tu Allah rajan syekhnya Syekh Musa soalan wadi sedbidan ini nama imamati gandani wallahi nama Allah din ama to kolin dalla nanji ama to kolin dalla ni wallahi dubbi sanji kuya boda fayyada beje kan Syekh wallahi lazam Allah makana dake da kanga batini ji oso je fayyan jabe site yaro gari jira bar khan namne gollal acci gara gale abo bodo gudu ha akatti mano olsen tu qabdu firrada ki injiru kazon firrada ki boda katti olsen tu qabdu kana manja ne jira bar kasi boda raga mauli tijabe ittijabate in la fannan dake woy ose dai je gune bin jewam biraje syada ka badaf ti arras tanan akela turanu khan syekha irran jiran me wala galala bar wanna mo khafal jizo hamme nyanam ti chakana kha syekha irra jirate nama kana duranu
osoo fayyaatu ooffiidhan jenneen takka deebi'ee mas gaafa fayyaa dhabe wayyooytee jiyee takkaa fayyaan jenneen guyyuma dhaqe akka waan duudhaaf deemaa inni beeku dhaadannoo garsiisuudhaaf irraa shahaadaa qabadhu jechuudha. Achii namni fayyaan qabne shahaaduma isaatis hin qabadhu narraa baasaa osoo jiru shahaadaa sun itti didee du'ee jeeqamna. Idan akhlaaqa hammaachuun keenya jechuudha. Akhlaaqa hammaachuun daa'idha. Sababaa khaatimaa boduu ummata daawaatti goonuutu illee ta'a jechuudha. Sababaa ummata daawaatti goonuu kana isaan illee khaatimaa balleessuudhaaf ta'a jechuudha. Saniifuu daa'iin eegaa kana dubbannee booda mata duree keenya keessatti irra gabaabsinee kalaallu daa'iin nama akkamiiti. Irra guddaan namaa daa'ii namni itti beeku ذاك الخطيب الذي يقف على المنابر ويقول الحمد لله داعي جوجان سمونا تشكوتي ولكن أمو رب سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إذن هم دي دعوة وتنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم دين وردوات هاتيجون لال خمين برر دابده مسونيس نعم دائرة سنيس خايسا سنة كهيمو قول اللين داي خسما سنبتير كخاي داي كل إنما كلكم على ثغرة من ثغر الإسلام نمني انتنو بك إسلام ما تنرى شوفوا بربادو دكر رجل أما ناسين دعوة قرر رجل كاميرا خنا دوبا خنا مننا قرر تو كجر خم بريجة تولجة نمني منا خنا خيز جرو نما دبّة تو كويوجه نما دبّة تو كو ميتي نما خم تو كوجه هو كبجيه خا كوب پیسے جر يو دب خما تو كوجيان خما دبّة تو كوجه هو دا كبا يون أرّا خنين ديزته أرّا ميلا كياما دافتا هو دا كبا خجو خم تورا داير النبي رسالين رداير هيجو تورا داير هيجون namni hundinuu kan harka isaatiin waa'ee teekinooloojii beeku waan saasan irratti waan da'awaadha godhuudha jira arraba isaatiin kan shi'irii rabbiin laaffiseef da'awaadha godhuudha jira hattaa sokoo tokko wasokoonoka waharakaa tokko kulluhaa da'awiyya dura daa'ii jechumaa haa fahamnu daa'ii waan nama tokko bacha kadhanii daa'ii keenya jedhanii nama tokko bacha kadhanii miti jechuudha dura wanni ifu hubachuu qabnu daa'iin kana haa beeknu barbaachisummaan daawaadha dirqama namuu hamma jirutti hamma isarra jirutti dirqama keessattuu amaanaan nurra jirtu nuti warri ammaas jiru kun hundi bakka itti dhalattan dachi abbaa keessanii irra jirtan hirkattoota jechuun laaji'iina warra jiru sanga hirkattoota yookiin baqattoota yookiin karaa tokko deemtoota kasimi musaafira abba ama kudhanas ture abba ama shanas ture abba guyyaa shanas ture oo caabiru sabiilin karaadha deemuudha jirre jechuudha bakka deemnu sanitti da'awaadha wanni harkaanu qabu anniin beekamuun beekuudhaa miti amaanaa ta'eetiin daawaa godhuudha qabda amaanaa jabeessuudhaan dhugaa dubbachuudhaan daawaa godhuudha qabda dhugummaadhaan haqummaadhaan daawaa godhuudha qabda دعوة رجوني في جنكنا كتاب سينا خيستين دبزة نما تقوكن دعوة قد مالين أمانة نما كابام همبين أمانة جبي سوران مالين نن ساعة إساتي تو رادة إساتي تو تأنن كبدو الله إسحاق كريستانا citaa dheedee kan inni quban qabne abbichisan quban qabu inni immoo quba qaba ijoollee dura dhaqe aannan elmamnaan hin dhuynu aannan kun haqa isaatii geessaadhaaf jedhanii kan quban qabne ulaa dadhabanii aannan geessaniif borummaas aannan geessan lilaa guyyaa sadaffaadhaa dhufee gaafate maaltu aannan kiyya akkana guyyaa sadii isin fichisiisennaan sa'aa kiyyaatiitu ooyiruu tantee dhaqee citaa
ooyiruu tanteetii dheete haati quban qabne guyyaa sadii keessaa bahuu hin ooluu jechuudhaaf hin sii kanneennan waan biraan gaafanne Allahu amarakum bihada rabbumaa tanatti isin ajaje amma uma gaafate naam akkas hay khani nuti ta agarru irratti ragaa fidannee kissii goonee nama gaafannu malee haqa keenyan harkanne isin waan nuti agarre akkana nuuf fiddanii rabbumaa akkana isin ajaji ollummaan teessan addunyaa fi akhiraa dhaggaariidhaan amantii tantee qabadhu malee jee shaadaa qabate nama meeqa kan sababa areeda inni dheereeffateen sababa inni daawaa godhe rabbi nu haatiisu namni amanee sababa saniin diinillee jibbanii jira amaanaa namaa nyaate amaanaa namaa balleeyse diini duulee namni hundi an sheekha seetiin sobame waja ana gune fe kasi ilmi himu kaseeti ja amaanaa gurguddoon irra jira ummata duratti ichi baanee baleeyyan xiqqaatu guddattu hatta kan bihe qofatti eegin ati khati ko maqaan islaamummaadhaa qoritti jiru booda muslima akkas taasiin jan asii wallagga dhaqamee waan inni isiniim gimbii dha'e daawaadhaaf yeroo dha'e mucaa tokko an hin beeku inni na beeka bar sheekani awwadaa'e gaafa achi gaditti barannu san amma yuunivarsiitichi barataa beeke ani ibaadaalleen godhu isinitti illeen dhiyaadhu masjidalleen dhufuu jee gaafas amma immoo amiira jammaatii jeen maal tokkos na godhe isin himuu jeennan akkumaan dhufetti ijoolleen kiristaanaa tan shamarranii naan jette jee ijoollota keenya kan kiristaanaa kan kanan amannu isin muslimni shari'aan teessan badiin dalaginaa isin hin jetti akka gaariitti akka obboleessaa itti atinatii isinaan jette ani immoo waan qalbii xiyya keessa jiru yeroo sun rabbumaa na beeka jee mucaan ni irrifadhe jee hanga kana illaa muslimni amanamaadha jechumaatiitu sawaan namni biraa akkanatti islaamummaa beekee sadarkaa siidhaa beekee isin muslimni naan jette miciyyoon tuni akkamittiin islaamummaa sun hin baranne jeetiin sababa suniin kun amma amiira jammaatee jiran hogguunii fi waan takka gootu amma yeroo keessattuu karaa sooshaal miidiyaati waan qalbii nama cabsu keessa waan hamtuu takka hogguunii fi achirraa gallakkiftu taraa takka eenyu arrafama beeyta akka sabaatitti arrafama ummata akkanaa jennu taraa takka immoo akka naannootitti arrafama yoo naannoon sun naannoo jimmaa taate ummata jimmaa jenna yoo arsii taate naannoo arsii jenna yoo harargee taate ummata harargee jenna lamaami taraa takka islaamummaa arrafama ummata islaamaa kana ummata islaamummaadhaa kan akkana amantii isaanii jenni jechuudha hattuuta baarree irra deemu baarree jecha dhabam jechuun maammaaqsee oromoodhaa san maammaaqsa jabaadhaa beeku wahiif jechaa waa dhabuu wahiif jechaa waa dhabuu akkasitti deemuudhaaf barbaachise jechuudha saniif daa'in dura ani eeysaan jira ji'ee dura ifuma kanaaf yookiin da'awaa tana maqaa fuudhuu dhabuudha da'awaa tana maqaa fuudhuu dhabuudha maqaa da'awaa kana fuunaan ammoo eeguudha qabda amaanaa jabeessuun kan kee qophiin da'awaa takka jechuudha sabriin qophiin namticha sabrii qofaan biyya guutuu islaameesse zabana warra bani Israa'el keessa mootichi jee namni foon korkorroodhaan nyaanne misooma biyyaa xiqqeessitanii wanni re'eedhaa fi hoolaadhaa fi lukkuu qofa nyaataniif hin jirtu karkarroon nyaadhamu qabdi mootii amma duraa sun karkarroodhaan haraami jee namni foon karkarroodhaa dhiise ija paartii dabartee saniitiin laalaman jenne akka hedduu dabre dhaggeeffadha akka hedduu jira dirqamni biyya jechuudha yakki maal ta'emma maqaa nama baasanii bar warri paartiidha maqaa sii baasame maqaa sii baasuu maqaa sii kannuun foon karkarroo dhiisu ati nama nagee ati mo nagee miti foon karkarroo sii kannu tanaan mudate akkasi gabiite noomaa dhoomna malee hin nyaannu itti bo akkasi gawaraan naqee inninis hamma kana fixeetuman namni biraa dachii tanarra hora malee seera kana lafumaan qabsiisa jedhe eeggadha yeroo kana duuba mustashaara qaba mari'ate egaa daa'imnatiidhaa fi hunda basaasa hunda maaltu biyya akkana godha maaltu duuba jiraa jee bakka hundaa beeke guunni fi namni waan ta'e nama ijoo isaan duuba jiru barbaada mootummaan eenyu harkatan sheeka tokko harkatan sheeka gajam godhan
biyyammattu mariisan sheekh biitii foon qarqarroo nyaannu jetti arragaa mootummaa rabbiin namarra kaaya mootummaan irra nyaadhaa jette seera takkitti irraa nyaataniituma eega nuti sirna dabre san qaalii isaan qabnu amma sirna godhanii beeki qafoon haraam ijoo sun sirna godhan akkuma sirna sun wajjin hin jirre paartiif kofte sanii wajjin hin jirre qofa if beeksiftee achi booda dhiifta akkam jennaan asii miilaal asiin naqaltanii naqaluu bira qottanii jiraa kiyya akkasin na ciccirtanii nyaadhu jeen ogguu kana waa tokko hidhanii tooftaa baasan sheekh akka tokko goonuu jedhan akka ati isin duune biittiin isin dhumne goonuu akkami goonu ati korbeessa qallaa jeniin siif disti osoo agarruu qulqulluu siiti korbeessa sii goonaa jeniin ammoo biyyaan karkarroo dhenneetiif guuniif achi bilcheessisu sun mataa karkarrootii fi miila karkarroo distii cinaa keenyaa jeniin gadhaaga waa hedduun nama mudataa beeka daa'in da'awaan zabana na imaam dura kam turte ilaa amma kam turte taariikha da'awaadhaa diraasaa godhuun barbaachisaa beeka akkasitti duuba taate jeen hogguu taate jeen laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qaliilaa sanii bar gana rabbiin teessoo taa'e gadhu haya janii gaamma ni gammadanii aboo gaamme seensa isaanii biyya keessanii ergan dargaadha kunoo sheekni foon karkarroonii nyaadha ji'e sheekarra beeytanii isin sheekarra beeytanii hin kaate qabo kasiggaa biitiin sheeka keenyarra hin beeynu isaa qara'ee beeka sheeyni keenya nyaannaan numa nyaanna jennuti kasit tolte janii gaa kunoo karkarrooni gartan janii mataa ol ni qabanii ni garsiisanii inni ni akka korbeessa qalanii foonni bilchaatee biyya guutuu walib baasanii damiina ergate namu gosti hundinuu ati ijateetiin nu arki akka guyyaa qiyaamaa sheekaan nyaatee nuti nyaanneen sheekni nyaateeti nuti nyaannee jennee rabbiin akka rabbitti him ati ijateetiin nu laali jeniin namuu damiina kakachiisanii yoo ijaan agarte malee akkan kijibne jenii nama tokko ergatte boo gosti guutuun akkasii ergatanii akkasii dhufanii shirjanii hiiqamee anis gosaatiitu na kakachiise ijaan maan ijaan arkuu jee kaaboo namu akkasii laalan amma sheekaatiin uma nyaattaa jennii hoggaanii fi bira kaayanii kunoo nyaachuuf deema jedhan akkasii dhiise jedha hay ni rifatanii maaf dhiifta koomee janii kophaachii baasanii aboo maal foon sitte hin nyaadhu maal jennaan yoo ummataaf himtan foon korbeessaati jecha ne nyaadhu sababaan ani korbeessa nyaadheen abadan biyya shawwadee ummata narra kaayyatee diinsaa natti amanatee hamma damiinni keenya yookiin abbaan gadaa keenya jiraan keenya hamma ija isaatiin nu arkuu nuti hin nyaannu jeesan ummata sannumaan hin shawwanne jechuudha Allahu akbar waffaqahu Allah rabbiin isa tiise jechuudha asamahu Allah rabbiin isa eege jechuudha akkasitti hifame yeroo kana duuba dadhabanii akkasi biitii walii himte gaa sheekni keenya nyaanne foon karkarroo nyaachuu dide beekaatuma yoo jallattan malee kunoo quba qabaadhaa hee janii walii himanii mootichi san je zabana bani Israa'eel isaan eegaleeti ummata san hunda fite jedhe akkasin rabbiin sabaata kanneefi daa'i tanaa sirraa barbaachise ummata dura deemtee kan namatti illee hin fakkeessin mawqifa kan keetii da'awaa ta'a jechuudha ejjennootan teetii da'awaa ta'a silaa guyyaa san biyya silaa irra dhumanii beekan uummanni sun egaa ilaa irra wayii eeganii duuti du'uma laakiin taariikhni dalagameeti seenaan dalagamtee arra eegan jechuu duuba arra eegan jechuu hayyee saniif duuba arra sagantaa teenya haasawa keenya kan waa'ee daa'ii keessatti maaltu nurraa barbaachisa maaltu daa'ii irra jira ka jedhu faslii takka qofaan isinii dhiyeesse irra fasliin takka ittiin tami
إعداد الدعاة للاجئين ورا بقطوتا ورا أردي في الرابع ورا غندفي تيديب وننو الرجل مالي دائن الرا دعوما غندت دفسن قد وسنا دچي ولتنياتنا جو خدچي نجرت سيغله دعوا سان قفامتي يچو سنبرنو تا حاول ليبر سيسو وني يسر ركزو الرا وني سيفيسسو دراسة أحوال اللاجئين والمشاكل التي تواجههم ركو أكم توران تناركانو قبا دچي تيني الراباني أردي تيني الراباني أسولين دوني نموان قبو تكفي تيتي تبود في السلابيخ ده ربي دچي ربي تنا خيسا ياو نونجي إبر نئما إبر دچي خيسا ياو تك إنما تو برقربان نما سجلتا مي سجل أجيسي نمني تو كتوبان إنك باينان توبان سينجر تو إنان إساس أجيسي دي بقوقود عالم أبيرات الدينان دچي اتديرو إتسان الرابع هجي نيبر سلا دچي بكتة الراديم تأذلهم برساوبا توبا تو تاتيبه لكن أمو نمني قرين وني بيجر راسي باسو خالو لاباسا خام بيلا لاباسا خام برنوت لاباسا خاوهما أدى تيباسا يجو لكن أقولني في بكتنا ولد ذه دخلت عالما لم تعهده من قبل عالم دوران بين تكو ولد ذه خدوا خشوات كوفي خدنا جمات كوفي أرجع والله ورمان أفان تكو تبغى تكونوا أمة آدا خنان نان راتي بكتنا ولد ذه أرى أنت تقلب صفحة جديدة فولا هرايا يوني في قسم ما نتشجرت gosummaan achi jiraatte hoggaanee fi as ceetee daangaa kan as dabarte hoggaanee fi dhufe warri biyya tanaa Arsii jaamoo Itoophiyaa jedhan himaaqa warri biyya tanaa guunii fi namaan jiru Harargee jaamoo Itoophiyaan hun jedhamu akkuma isaan siin jedhan san irra yoonii fi deemtee qabata akka firmaata tanarra dalaguu qabde jechuudha wahuma uummanni kun siin jedhu san wahuma warri biyya kanaatu itti si beeku mootummaan itti biyya kanaa si beeku gandakeetiin siyaama aggoo inni biyyaan siyaama jechuudha daa'ii wanni inni irra dalagu bal'aa teessanii fi balaqajjis keessan ka duraan deemmattanii dhuftaniin san achi dhiisaadhaa jee daa'iin tanarra dalaguudha qaba jechuudha osoo kuun irra dalagu isaaf ammoo yookaaniif muhimmii ta'e kanaaf ahammiidha jechuudha yookaaniif biyyatti waan kanarraa gorsuun barbaachisaa ta'e irra barbaachisaan asitti jechuudha maaliif li'annaka dakhalta ma'hadan jadiidan mana barnoota haarayaa dhufte jechuudha mujtama hawaasa tokko ka aadaan isaanii aadaa keenyaan wal dhabdu ka afaan isaanii afaan keenyaan wal dhabu ka seerri isaanii seera keenyaan wal dhabu tokko kana keessa dhufte jechuudha eega kana keessa dhufte dura irratti wanni ati irratti dalaguu qabdu jechuudha maali waan san waan duraan biyya lalefamu san achi dhiisuu qaba daa'in